Cardong pini anytime today news ada babita long pen di sami dona di shalek tipi nona jupaita betang tumpen. Jun terong arong tawar krong thom ka chatokalong jewel tiso akula lapen chukang tibakulat kimi kang pupon. Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ki parlo chun teron arong tawar krong thom ka chatokalong jewel tiso mati tiso hemakulat kimi patumi pen impu pon tanglo. Lapen bang saw kulat kimi kang pupon a hutebok het kido Richumili Baptist Church Apostle joining tipanajok ar namalam Bible lang ponsi riboning tiponlo. Lapen anpata mondeli ki ja tumpen dekon Jorson Tokbi treasurer Aruel Inti Secretary Bhupen Teron Decones Emily Tokbipi Lepen Mondelia ke Sarbor Singh Teron Bibelson Kro Sar Singh Teron atumta chetong dunsi beha bepar ki mepon bomje phat anam hirchme hang pidun lasi bang sokula la long na litum lang oklong pon igji Lepen broiler setame adorjum hepen long pon igji Lepen sona banke chukang tibakula setame inku ponlo non kili tuma khaita business mate beha bepar chojor cholang molong setame kengkam chojor ba phrang promotion si thekpon longlo Nilip ahwar long ta chokola ke isi town pose hok mantanglo bonta town ki pamande jia phan ke rongara tumta bor ipik nang jila athe non kulat ki bika pu pana long anta sarkar pen mate government council pen kulat pe thek panong lela bangsa kulat sita me chun terona rome kar karlitang bilison tisola pen kareng teron pia tumaso podakwam timothy tiso ame tha khi pensi kulat kimi kimrangsi ame thangta hardware kulat se bipon bomlo Lapen ke Joel tiso lapen Timothy tiso ala letum ke kotik desik kulat pangni ponlo nilip chokola pen harbomanong pi anytime today news Pini dak Richumili tawar kok thomalong nile tum dak jasamet isi ake joy wana sonse pini dak ni tum kulat humni che thaglong lo si padaba por pen nile tum dak Richumili Mondoli Richumili Baptist Mondoli tum pen Mondoli ke jo tum pen nile tum chingrum si labang so kulat Jasame dan tum ching hon korte sir juwer tiso alang tuma akulat humni do da isi bangke lalo chu kaching tip akulat do lapen perdame isi bangke lang ok lapen broiler labang so kulat humni khulilo ngasi jasame kado kabe pandame isi ala hedak kulat hempu do mphana kiro gi pia theke lalo Pima botang te dorjum hek pen labang sokolat humni long ne tum thek monong lo isi bangke lang ok bangke pharo hinira inkoi nilitum thek monong lo la pen per me da broiler bangke pharo hini le pusona dor ki jum pen ilitum dak longji the sameda kiro piper pig lo da adim la ke richumli the work of thom matang te tiniali da chiki hola adim ke da lo kasi semer ni tum ning arong perfect lo ladak kedo Richumili kedo ra da pentibok tere dak ni tum penang an arong chinglum do labang so tum phan bisen adorjum hekpen na posona oversight ki me akulat ni tum phanang kang pupi thekpen posi hemen phu da phan da me kero be perfect lo Karbila mena mai ki thomang denga tiri klembang pho mai rong cheden soching dhenta long kapadupo Patume vosik inko nerkep ani surini rengkor tropen surini rengkor nerkep ana farman Karbila met amai ke thomang denga tiri klembang phu mai rong cheden soching dhenta war along se pidoponlo ada porphai koi simalom pena tiri amai to phanju tanga terang atumpen kang thum karne ke padoponsi soching dhenta war pen Karbila met lam chong phan ke klem ka chipituk de ka bang phu karlitang jois Sing doloi terang karlitang mohen be lapen karlitang phupon chandro terang atum phan ka chipi mo pidopon Laso phi kachipachini pedoponsi arjodet pen mai pangchingpon kel e mai phusar khorsing tikacharia mai long kongchunbang thare on teronsi mai ki phalam the jaipon labangso mai long bang phi kep so se klem bang phuklem bang phia tum chetong si penanga lam the chiparai ponsi mai misen pen pachunpo la pen bangso mai long pen penanga ason chiparai ponsi laso angbong pen kiwang ji surini reng kore trok se ningkan isek amai pike socheng dhenta long se pedopon popusi kongchun bang ahin pentami kitab ka porhi arani ke paman ponchi la pen karbia tuma dhorok mate nimamen kachi iroputha kaching wailong ardi ki pidunji pen chenglo penang analamte thantikan Wasagin koroner ket lada rong cheden socheng dhenta hawalo bang lam pen ke kothal guri lo Ada nitum Karbila meramai atiri bang fuamai Central Executive Meeting. So atiri bang fuamai nitum dak naing ni lo. Apen mesen pen chun pon lo. Ladak nitum son ingkoi bak kaceparai do atiri pen klem kedam ji aputhak.
lapen dak longri tum nang kang thum nang kar ne cheng muri pongsi alu na tumo panang thum lo ning sampik lo jase met kar bila meramai so cheng then ta longri amai lo ke japon mai thu bedasing temo ke hai lapen chunba borasing phangcho ke hai tum pani tum atiri hin pen sur sur ka chura ta sidi ke pin ladak ne tum ke the tan ka che paraya bang ke son ke lalo ke bangji ningkan esega mai pia bang ke netum so cheng then ta hawa long si pedoponik konat si padoji ma bang ke longri tu lang po konat si rat ka chetu ke ongji ma adak sini tum atiri pen kroidun po asi so cheng then ta rat doan karbi ano rat doan Carbon Autonomous Council pen chenglok hampang song don ta ne to ningkan sega mai pi chun je phan non pen arna mahir jome la pen rara kang hon cho hang ponik lo la pen pi la ne tum ke parai pon dopik longria men kela ne tum pini che parai pon lo prap jin pen la banga somen pen kir along ri a hithia men ne tum lar pon si Carbon Autonomous Council la tum kan isi amaya lo council tum che parai pon nai tu pen chening ri don po la pen tum jese na dak karbialam lamet ka pechana phan karbian nim pen cenglo koson se aporahut sai mu ke klem dun thekjima la so puthak se netum che parai pon lo sipin ya mai ke che parai ke do ta lahai han lo kenang son netum che parai pon sining arong lo lanik ber lo pading Dipu active reporter sabi tong hin pen padmasra wat kilang bang pi sang pi pokhila lekti pe phan karchoda wo signifying kore sirkap surini rang kora truck arni dipu active reporter sabi tung pen ke damtang wo signifying kore ke thom surini rang kora truck arni india kang pen kang wai pon padmasra wadi india amai phi Draupadi Murmu are deng pen ke pajir po sang pi pokhila lekti pe phan bo ke la pen man ke do kar pi poho pen karchoda ide tum chichidi dam sena ate alang ni kar belun jir kilun pen si laso padmasra nong kilong du apot si ilake karbia khe phan thidung anong mesi kiwanlo la si litum un an pen ke kacharap kacheto dun pen chenglok un an ke man pen kachipi akenang so son si alang le phan ke ac cm mla dr tuliram roha pen runmeso mate ke do hem kimpilo lake mepi kalam lo son si alang le non ki khibo ma porahur karbia rada tum pen ke un an ke kacharap kacheto kachalang dun akenang so lo kusi mathadam lo News Desk Report, Anytime Today News. Nilgi pukang tungke labangso Padmasri Award ke thedung anong nam kusi nili chima thalo lapen chikilo ko ahoklo lapen labangso anong eke ilitum karbia kheya phan kirung pangtui karbia khe tum pirthya dang ke chithang dun longji karbia khe tum ke claim ke dam asai ke longdun ji ason tinda laso abaha si atwar nang kang kupilo kuchini ni bangke chima thalo nasi ahoklo ilitum inglong arlong atok anu kedo ilitum karbiara ratum kidu ke laka dogo biara ratum sitami neliphan nelilun nelilam penajok niltum ka dogo ka bitung pen ke chipiduk penajok piniar ni lapusan anong ithedung kelong lake rada bahasi niliputho thodai thulu bipod loma pulote rat pen jong si niliphan akeru awe akirung ke pangtu yawe rat pen jong si niliphan nang ke chitodu nawe puasonte nililaan in edechi sitami piniar ni abangke kadogo bia rat pen ajok si nili lapuan anong e ke the nili mang humeme pen nili kelong du nang jia ot kalipine bang sitami nili chodeng dun long lo lake kadogo bia rat abahasi nili deng dun lo nili hadak ke chimatha ta anong e ke deng ho sitami parbiang long arara tumke ni background ke nang arjab dun pet si nang chi hok dun no chi ni chi hok ni ngarong pik hadak ke deng dun tani ka pheri awe ka thiri gawe lapen ke thang ni ning ki bida awe ni thek long ke ning karong pen si ni deng dun long lo na si pinian ni karbi arara tum ka do ko ya phantani le arje te kleng si tami nili che thek long lo ka do ko be tum ta arje mumang chichini ni pin che thek long le pin arje mumang si tami chichini lo che thek long lo na pen pinian ni nang le tum pherang kia hin abitung pen kewang pen nili phan lam ithe nang karju sita nili che hok lo labang so lam ajor do ave sitame ethe theni vet sitame nili jakong pen sinali tuma phan nang che hodai dun lo labang so nong eke nang litum ka do ko ke solang do ara da baha lapen ke nili lam ithe ke ning jelong sita nang litum ka do ko be
solang do arada tu majakong ni pipipen sinili lami thitan ni jedin bang Pini ada bibita kila pan sing ton ponik do me thap ni ka